thir tu te in zavain chabai le vek ule tun tuma chuan LRM hospital a thil theng hi in en hodon te ang heta hian ti hian aron zia kani voin tlai khan ron lung mi pano pang pakhat kumsam pani mi LRM a sinus an entira doctorin aka an tira iton sila vunga zayangai ni hi atia an zaya athita der maya anu le pa ta na adan dan tur pangai to pui thiam lo zai mai hin no pang hi har tha in lama chun har san dang em ane than lo ti in aron zia kani chuan ta hian an dan aron zia ka ate te atangin sinus ane thina ni som bakhat latum sane somni pali thotan ni khan apa in entir tu rolin aizol an shwai ve a ENT specialist a in entirin aton sil hi about na salutuka zai ngal angai an lo tia LRM hospital aizola isom pathum sane somni pali ni lai ni khan zai tur admit ani a emini vek janu dar thumna chan ve khan operation theater zai tur an lu ni in nimhlum drugs reaction zawlavin isom pathum sane somni pali daruk lemin somli panga khan pelo santa ani rontia tikhan thil omzia le ni phung tam tak chu kan ra thei mai ome ya thil theng hi apoin azialo khop mai kan ram apo hian tun ma tangin teng hi atheng photo thina doctor te po kan film khurtlan angain kan ria nun na hlu takte kan kuta tam tak omani ti ria ila mi pui chan haile re thei tak tak te din hun in thlau tak tak te po kan ni mai thei chunga chuan kan damlo en ko chung changa te po ni sela kan thei top kan chua alom om khop mai ama ro chu tim khur le zulnan mang taila a thome he tu thleng apo hian doctor te po handem ngot thei an nilawa engthil nge an tona an chung engthil nge thleng ti tele an hars na to te po kan hriat pui lo ani chu wang chuan adem zong in soi vakte a fulo mai thei tin chu ti rol ro chuan doctor te po film khur taka nunna hlu takte kan kuta omani ti hria tun aya kan film khur zol chu apoimo ka pin kan hria ani tiang thil hi tun ma tanga kan ton zap zau thil ani a doctor te nurse te po film khur le zola tan kan lak poimo khop mai ti wala ro chuan tuna lusun chung te kan tor pui tak zeta an chunga thil theng hi mania in chan ve ta ila anat tur je chu kan soi the mai ome chuwang chuan doctor te nurse te tun aina satan kan lak apoimo khop mai chuan FB naman non post an comment na then kat te hi kan chiar ho do nanga azawai chun kan chiar vek lawanga apoimo zol ang chi te ron chiar do na ni ran nung se shrap tai fa si an mu thei bi kan ti aveilo te po an mu sak tho tin ron mena keipo typhoid angin min ankle shep alom anuwa min tile a thilawa ruangin kan chuak an shet lo zong ani chuan doctor dang tamin refer mai se thatur an nurse duty then khatla an sol pian le ngal ti taw chungin min han jackson sok mai ani kha karuna hi are mai lawang ran anglaka am hring hi min ngai ta emani don le o tim kur thayang bara in ankle hi kan ngai asin nunna hi bazar le mai thai ani lawa sin tisen var sang emo tisen var la cham hospital kati mai ke chu aba poi emo ke chuan kalo faklo tuk asin LRM ka fapa kha ari lanjaya ama po athalu tuka ma se real TB an mu chu awangin ZMC a kan pheile a ZMC a kan amatangin nitin kan hiam zela ka fapa po khan LRM anu min pheipui le ro heta chuan kadam theilo atia kalo pheipui lo kha ka inchir aboral ta boxia ma se thina hian lungoi har e maya lo pheipo ni ila aboral tho po chu ani mai theya ma se thi nei chu an e maya pu mo tur zun hi a ol ve bok ani apoi wang mange ka khongai lutuk heta hian hetien aran soi vele a bom dar vek so kalo chak reng ania aron ti a anoi hian aron changa ra thiam che in torna kharap thak e mai aron ti ani ani po hian thil engma tak chu antong ni in
alangani avalinet omte elul ashil hai thak don boxi elaram doktora chuan OP hi athiam ka ti in kan fapa hi chuan angi viau thunga medicine department lam ero chu an faklo viau thung nikum mars thla khan kani po afanu dam lo a ompuya tiangana po anilo lo ho a han vakal le a anom samlo awangin ICU wa chunan lo da ta a atu ka aboral ta a maktilo an omlo khata tangkan hedam do in hi kahlawa lu hi katum lo ani top ranti vele ani kanu naw pai khu na sado in entir po steeriat an lo choa aya tang phe chon naw te achatem tel tela karle ya chokha kar khat ba ka engam to lo mun dang kan pana doctor khan asoi chengam chi lo nanga asoi dana tang kha chuan a thalo hle ani naw te po tema tlema minti lum sak lo chawa kan pan le to ngai lawang aron ti vele ani ka soitam pe lo zok a hospital so ka muchak lo ani tap mai chunglam khin min shet pui ti ka hria tun thlengin ka ngai tu ale ta kani te nu fa kha hedam do ina hian lo kon lo ta se chu an ladam karing ka in chir e ti thei om der to si lova covid len lai tlemin thla dun lai khan kan pa nuam sam lo tak sa chak lo kan in entira kan doctor ron pa khan min admit hi atum em kopa kenin anbit ngai min kan sabok si lo min soi thai vauti ti ang lik ten min tong kum ta a kami atang kha chuan LRM hi chu kan pan le to ngai lawang ti in ru kan siam top aran ti ni LRM hospital hi chu doctor OPL Dr. Sarendra hi an tha hi kat a kan ngai a chumi ba ka kan pan na medicine lam ero a how to ve khop mai in seng chawadam pha silo test dam an hot mai ron tile ani LRM hi an soi ka se photo dam doin pesang theilu tu ka wanga na chan ta hian tam khop mai poi hle mai ron ti a no hian dani keng ko sam mang u ima ani bok hian kan tu le thin ron ti le bok ani suman du lu tuka in entir man tau si a sumatam chunan hlok don ani mai si a nuna hial po chan don se an poi ti lo ani yang hes tak po an nei le top nang this is Mizoram India ole kan tu tok do nanga aba kan thadu ani chuan FB akhan Risel na huang ti akhan an posa kan lawa chir mai don nia chuna top nan chuan kan thilton mek te kan chunga thil theng mek te hi kan du dan le kan thu ani lawa pathian thu ani ya amaro chu tirwal ro chuan doctor te ipui te po kan zawa in film khur taka nun kan mana dik taka kan che thi apai mo hlein kan thria ani nunna chanta no pangte le chung te zong kan torpui tak zeta thina wangan lungai mang an te pathian in vegin ampui zel sela ti in lusak na kan hlan ani